Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Njani, of course namdeta ikhala la Egypt phela man of war loyi nga ta hi king ulinga na Benny Mayengani the president. Then from there ta tlhelo la hi lekere stylist loyi nga ta hi king ulinga of course to na defense ta usungo Mr Post. Yeah, so in relation to makalele Colombia le ya postara vele vele ka sunguta of course ra 31 December no fika ni hlamala hi man of war fika a endla this video so hi pfuleni hi toko i ri man of war Master T style vele vele. Yeah, rixaka ra ka hina ku na post leyi nga postiwa hi Benny a tlha a yi delete. Rixaka ra ka hina ma vona mhaka leyi nga postiwa hi Benny laha i nhlamba yikulukumba ngopfu. That's why mina ni ku this guy ile ku divideni ka ti-artist ta Vatsonga Machangani, this guy ile ku onheni ka culture ya Vatsonga Machangani, this guy huma Balobedu le Mamayile sweswi le ku dominateni ka rixaka ra Vatsonga Machangani na n'we mi le ku entertaineni, mi le ku n'wi supporteni. Before I continue, even that post yale usungula yale kwalana of course Africa kombisa Benny Mayengani ku anga perform na tihonci. I think mhaka leyi I analyze okay why ngi tshika lola man of I think I analyze yi tlhe va yi ri clear. That's on kahle ka swilo leswi hi nge vita analyzing ku yini man of we cannot be all analysts mara a yi vulavula man of and then hi ta hi twa ku swi famba swi ya kwihi. This guy guys is bad, he's a bad guy, he's a bad guy. I don't even wanna lie. Mawona, I don't have a problem with this guy. Abifana Mr. Post after Mr. Post to honch and all the stuff. Mawona, mara se ingenele te artist Vatsonga Machangani iti vita to honch because ka post liya guys mawona na hambi kuri a false kumbe ku edite vanhu mawona swa ku fana leswiya mawona swi edite vanhu swa ku fana leswaku Benny ta va a ri kola nga na ka that post mara Benny a nga ri na that power ya ku a nga za ruketela ti artist ka hina. Mata loko munhu a za ku tihonci i vula ti-artist artist ti nga la a ni perform na tihonci loko a ni perform na honci ene vaseketela hi man of ya chance wa chance man of so post of course ya kona yale ya ha ri kona ka channel so faka komisa ku nga part ya swona ya this event i faka komisa ku a ni cini na tihonci kwalaha leswi a yi tsarisiwe swona a ni cini which means a ni perform na tihonci se ku endleka yini Master T post yi clear guys, post yi clear na loko se hi pfulana ka postara hi fike hi swi vona loko ku rabiwe mani yo swi vula like in a plural form vele vele mara ha swi tivi va kha vula mani a ni perform na tihonci it's more like leswo vula ku a ni perform na ti-type ta so even then munhu wa khola a vula ka tlhapfula xikandza ku nga hosi nga Mr Post mi byela honci leyi hi mina ncila volo hi mina mani na we know ku a vula hosi nga Mr Post not the artist hinkwato so man of u zama ku va a jikisa mhaka liya just ku va swi kota ku favora yena ku vula hosi nga Mr Post man of nga zi cinca swilo ku vula Mr Post that's why loko se Mr Post a remove-wini la Benny Mayengani a tlha a posta kambe kambe as you can see aka hana the same artist letin'wana laniwa mara se ku susiwe Mr Post ntsena hi kho a nga fika kombisa ku hayi se swilo swi lunghisiweni kwalaha as you can see kwalaha a vula mani Mr Post so swin'wana man of hi tshekele hina swo analyze hi hina swilo leswi va hi khe hi swi twisa because hi hina hi nga ndeka beef hi tshama ku ndeka beef we know ku i va kha vula mani usually in plural form but nga vuli artists letin'wana hence still a tlha continue na tona if himpela a vula na letin'wana ti-artist la a ti ta ti nga vuyanga post i nge a vuya a ri yexe loko ri himpela i ponti ya man of leswi a vulaka swona hi swona so swi wrong man of you are wrong and I'm sure na yo man of yi ya xitoko yi wrong nkoku vele vele a redzi yo ku zameni vele vele ku va a redzi kumbe defense system is the post na va ta vona the same idea and a ni tivi a redzi loko a ni perform na honci ene vaseketeri va Mr Post lowu a za ku honci va va ku King Kasongo honci ya nhova nguluve ya nhova ma twisisa mara leswi a nga ku swi endleni swa ku ta rhuketela ti-artist ta Vatsonga Machangani and all those stuff it's completely wrong, it's completely male already guys hi addressing ka this section yo a byela ti-artist ta hi khe hi jumpa hi ku man of yo ku Benny ka mavona mara man of swi jike kwini mara a hamba ndla swa straight a hamba emaxikarhi khale loko hi sungula na yena vo ma 2020 a hamba emaxikarhi mi kha mi swi twa na n'wi content ya yena ya va kha yima ka xikarhi kahle swi jike ku jika mani a hi then this section hi taka a different section if you go different section vele vele a ni fanele ni vulavule hi mhaka leyiwani in the morning a ni fanele ni vulavule hi mhaka leyi in the morning okay masisa a ni fanekele ni vulavula hi yona in the morning
mara ndzeni ku wa vona enceni let me leave it like that mavona loko ni vona se a susa post liya hi laha ni nga vheni swi vona ku wa vona enceni this thing leyi mehe yi ya ku ni dyeni mfalo lowa i yi vonini mfalo loyiwani ku mhaka leyi a nga yi vula laha yi completely wrong. Man, for the main reason you postara leyi yi deletiwini I ku mhaka se a yi lunghisiwini. Hi ndleni analysis ka previous video swo ka swi ri complicated nyana la because we don't really know if Colombia na va ri involved na mara swi tikomba na ku na vo ina ku a va ri awe hi postara liya ya fake I ku se a yi lunghisiwini va invite na Benny Mayengani that's why a deletini a ku basisa ku I ya kona leyi a swi nga ha ri necessary ku post leyi va ya ha ri kona ka page ra yena because vanhu as a whole ku vhele vanhu va nga vona ti-post to hambana ku hi nkarhi loko ngongolo wa kha va langutaka wona a kombisa ku se waya ka event a ku ri ndlela yin'we ntsena yo va a delete that post yi nyamarala loko vhele a ka ha ri eli ngopfu I think ku 1 hour something a ko va ndlela yo kombisa ku wa haya le Colombia that's it. Last ba ben nhlamba yin'wanyana last ba nhlamba yin'wanyana hambi mehe ni n'wi bifaka ni tlhela ni n'wi bifa hi swin'wana na swin'wana ndzi tshama ni vulavula hi nhlamba ya ku fana na liya. I vula post leyi of course leyi a yi posti na ri karhi a rhuketela loko a invite le ka Hosongomese to post mgwa swi rhongo nhlamba leya mara a swi ta ku swi lwa hi man of war swa mhaka ya nhlamba a nga fit man of war nhlamba la nga yi bolusi ku na mapapila lama yena loko no ma lava ma Chavez hi man of war wena a humesa mapapila loko no cheka laptop ya mina leya khale ta ha ri kona beef ta yena papila number 2 na number 3 a ba nhlamba yo chavisa guys nhlamba hi lwa nhlamba yo chavisa swinene ntlha rhoketa na nsati wa Benny so loko swi veka nhlamba man of war you are a hypocrite leswi nga ta swivula in that section and you also know I rhoketele nsati wa Benny Mayengani I bulisa mati nhlamba hayi nhlamba yo huwa ne na Mr. Post na I n'wi rhuketerini so man of war you are a hypocrite koko hi to swi yini a ndzi tshama leswaku ka hina Benny is dividing I le ku dividing na munghana lona na nga yi lavi a nga mhaka xiteji man of war I nga yi vuli ku na history yin'wana yikulukumba ngopfu ya leswi zamaka i research ku ve na point na tinghoma ta yena se a ti nga tlangiwi a Benny ni xitejini swi lehe ngopfu na xiteji swa xiteji hi nga ngheni ka liya swi lehini swa leyi ti tele ta artist ti nga huma ka ti-awards ma ti tiva leti nga huma ka ti-awards to va ti nga ha ngheniki ti hlayini ta artist ti nga ha ngheniki ka ti-awards so man of war your point kwala yi va yi ri bias ti tele ti nga huma ka ti-awards and at least Benny Mayengani tinsimu ta ha tlangiwa ka Munghana Lonene and wa ha pfumela na ti-interviews so you should be grateful for that hi leswo ma-TS mi le ku hi ndzondeni today mi rivala ku that guy I vulavule yini ya vabo Joe a vulavula swa ku tala swo ka swa vulavula Joe na magalasi ya ku sweka vanhu rhangani nsati wa hi va khumuzeli khale laha ku ri na mati ku akiwe timolo a aki ti-2 room hambi hina hi tlela ka ti-1 room bafethu mara ni vula ku mara mindyangu a yi ringani bafethu. You know this thing guys yes I could beef I understand but this thing yi hluphe ku loko I teka side rin'we maneto a wa ha swi voni swin'wana well for example sweswi a ni se I wela ka Mr. Post we all know Mr. Post I chingele Benny Mayengani swo tala ngopfu ni nge swi vuli hi ku vhele no kombisa as a reference man of famba chaya ku Mr. Post I te yini Benny Mayengani about Benny Mayengani, his family, his mother, his father, famba checks sweswo swi ta pfuna kwalani ku loko I vi kha analyze swilo leswi nga vi biased because sweswo swi ri biased hi ku I vona swa Benny ntsena swa Hosongomese the Post loyi se n'wi yimelaka a wa ha voni nchumu a wa ha ti voni ti-beef ta yena ku a ti tshamise ku yini man of war ya loko ri ku swilo leswi a nga swi tsala laha this guy leswi mehe swi vulavulaka ku hi mhaka ya Benny ku Benny I rhongo ka swin'wana swi va vula ntiyiso na a yi diletela yini post liya loko ri ku swilo leswi a nga swi tsala laha I swiminini from ambilu ya yena. The main reason yo va post leyi deletiwini I ku mhaka se a yi lunghisiwini Mr. Post a susiwini loyi a kha a vula yena ka postara that's the only thing man of war kumbe o tendlisa I don't know kumbe o tendlisa hi man of war mixin'wana mina ni pfa ni doubt I think maybe man of war yo la ku zama ku yi sungula ti-beef nje like conflict ya unnecessary so I think in overall we're done a va kha jikajika ka mhaka yin'we then of course hi kha hi vuya ka leke hi ri mani yi nga suka na ti-fans ta Hosongomese the Post
Yeah, so lekker styles of course we got the same event event leyi yi le ku trendeni man so hi fika hi vona fika postara that post even then aveke na tihonci kwalano as you can see kwale veke tihonci tingani 1 2 3 4 5 hey so ni cheka ti-comments fika ni kuma ku yi suke kusuka ti-fans ta Mr Post kwate ku kwata lero a nga za a tsala comment leyi a fa tsala ku mo ni edita ni faka tihomu ke hi ku mi hleketa swilo swa n'wina as you can see kwalano lucky enough ivi a yi tsala comment leyi okay it's fine a yi va a yi tsala yena mara swi lunghini mara loko hi khe hi cheka ti-comments fika hi kuma ku hi suke kusuka kwalano vanhu va kha ku kombisa ku ivi lama hosi ngome is the post and stuff like that as you can see kwalano a yi suke kusuka a yi suke kusuka a yi suke kusuka mara mhaka leyi yi clarify na yena na mehe leswi a ni swi vonisa swona leswi a nga fika a swi tsarisa swona ka this comment na nga fa tsala ku musi tihonci i 5 wa toho na laha hi 5 as you can see kwala so loko mina ni fanele hi langutisa a ni ve ni hi langutisa fanele ku kuma ku lekker stylist laha a tirhisa leswi hi swi vulatanaka yini hi xilungu very sarcasm xa ntuku hi xichangani ni nga ku i yini kahlekahle very sarcasm hi xilungu ko va ndlela yo just ku va a moka njhe just to make fun njhe mara mhaka leyi ko va ndlela yo just to make fun because Benny Mayengani loko tihonci laha a nga vuli va lekere na yena is aware of it a vula hosi ngome is the post so lekere i fika mhaka leyi a yi analyze hi leswo in a funny way vhele a fika a kombisa ku swi loko na hi Benny Mayengani i honci laha hi ku i ya a performa na tihonci ma yi twisisa swa ku Benny Mayengani na yese i honci ku i ta nga perform na tihonci mara se i kona Colombi meanwhile a kha swi twisa na hi lekere ku hayi mhaka leyi Benny Mayengani a va kha a vula Mr Post not lava n'wana ku tihonci and stuff like that mara mhaka leyi so I think mhaka leyi yi clear vanhu vo ka va nga yi analyzangi kahle but I'm glad ku i tlhava ya ta tsala na yena laha kombisa ku a yi clarify hi comment kwalano so a nga le ku bifeni ka Mr Post in any way ni a nga bifi yena laha a ni hi langutiseni mhaka leyi I was like ni hlayi na tihonci leti ni ku o va ndlela yo va just to make fun njhe hi leswo loko ku ri a mi nge zanzi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ano swimbuku mbafu a suka kwalamo ano swimbuku mbafu a ta tambela ti-swimming pool ta mehe a lava ku hakela 20 rand tshikani vafu mi nga ha ti tshikani mi nga ha ti ni nga zi mi ho tshama loko ri zonda tshama le kule fambela kule na mehe a ni nge ku vutisi fambela kule na mehe I know my people vanhu va mina va tiva that's why kuma ku a ni dediki a ni chavi ku vulavula vanhu tixampeni ta swa tolo va bepfu ku lo sala Don Julio na Ace ntsena the rest gone vanhu va mina I'm not pressure there is no pressure lava va ri lava ta ku byela majita ya mina va ri laha koke majita ya mina vanhu va ku huma kule ka minga leyi vanhu va ku huma ka Silwane va TC they were here but my people from Kamakhu na vanhu problem wa mi swi twisisi ku that's why ni ri so ni na vanhu a ni na munhu ni na vanhu I've got numbers and there is no way loko no yi tima metsi u ta no vona yi nwile